Bala keretken eşittir. Bala qanday keretken? Kapalı keretken. Senin niye terek gelgen yok de? Niye baytakken hazırga bala? Mördü görürsünleri terek gelgen yok tasın deysin, ana? Terek marka geldi değil. Terek çağırla gelgen deysin, dese çal çaş kettir, menleri kazın canında oturbayım. Kaysı keste geldi de kırmalak da, ana? Çal çocuk getip, kaysı keste geldi de sırasın ne deyittin? Mesela cana 100 euro verdi deyittin, Bala jektiği desem cevap verdi. Bala kayra kayttığı desem cevap verdi. Bala eğer oşu terektin canından akşamını vermese sen kayran kayttığı oşu жерден баланы жекенин deyittin, Анан чалым не болот экен ошентип? Уят болот экен, уят болуп, каздан кечирим сурап, акчасы кайра кайтарып берет экен, Жомок жактыбы? Силерге ким жакты? Жомокто кайсы каарман жакты силерге? Казы эл кишиси, бала жактыбы? Анткени баланын күнөөсү жок болгону, чалга ишенип, акчасын таштап кетти, Çal жакшы? Жок. Çal деген улуу киши да, бизге улуу кишилер тура эмес да, улуу киши 100 сом каттыргандан кийин кайра келип берип койсо болмок, Силерге